nene nyam kelo alan mi chole ji no ta kon ci kon ne di sutu ga mi ci kon la de ni metar bat ga gweje metar ci gen dong de lo ngot te ten long ni ci kon jib daaw de na re na je nyok mi ji dit hen ngod no ga ji gen kwai le chot gen go ko no ga ji te lo gwa de la te la bi an ko ji kon da ku lo ka pam o mi ci ko ni e gen da ku lo go din nyam gwa ma sen go ro di du ye kon just ke kai min ken chalu ni je ni o di lo chen ta ye ga ken dia ka ga ji loy de ke lu la woni je ni bur ku mi ci chang bi to ga yan wo din mu ga kai yur pe nga tare ne lo wala jirandu ne jira gura na gana ra koli gura kalle ke ko lo da mi wa man ta mi di mo gora ba ko roi da dio da yani kon dio ja mi di me ko na ko ke ga ko na pan tan ba mi di dio ante mai ko na da kan ga mi ka to ran di chol ro ja da ko na di kon ban den ka sang ko ko mi ko an wa ja san mi da ko na mat ki da kon mat ko bu kon shon ke la wala ko me ki lat ki mo gwa kini paru ji ni me ki lat wo da tiya da jama mi chanta kala mo da ko ron ko ni nyago ko ko nga ko bi jo ma ko wala ko ma ko kala mo gora ba ko 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 ni jini me chini lo kel ka da kini jo ga te ga wala kini wala kini kini ro da go kala mo gora ba ko ko bi go ni da mar tanga jo ko mo yen je wur ma waye de shu kel banang ne ni jen te gor du ta goro be na ko gat cherom awu de ko bala ko ni nyago shi lo ko ja gat mi waji lo je ni o ci yo ne ru ke ni kan ko la ke nyam bar ru do ru da ko li tin gwa ko kon di ku lu me ru ci de ci ru ke je ga nyam man ce gwa an gura ma ga ko bi le je bor to ani salare to yo ay mo chu ni gura je no ge wan cheri di mo no ge no ko no me da re je cheri di mo te loy anyway number je number e dan ya number me dan oh me good ga ta fai gura da mar ja be ni temu da mar ja na gare chang ama nyen wanan ka jan wa da kama yan ka wurma te bim burma ya shon kai la nga wurmi ke la ka da wurma yila pe wala nyen wurdan ki jan wuda da yila tojin ki jan wuda da nyen wurdan di kama janye ne me ne tor ne nga yero ku bar nguma tie be duwe mo kan to la de yin gor be duwe mo ka nga nyen wurdan mo yen wurma gonu be ne ko shinu jen kan kai luwe ne ke jete iler ki ji ci ka farwe ha na gadu gwa ya fitin ngai yen ti jen ha ke jete iler wurje je na mi bana na na ta me cham na mu ni de uji de nyo kwel ne mu na ko lo wurun ti de jen ha nan te gurbe nyo nan ke ne na ngwa ko sa dan ke lu be ni jo bina la ruwa je na was kan nan diro nyo ti ga je nyo te iler ki ji ma yi ka farwe wal shinu nyamar bagus wajin tu berbuat, guna cara nyok jaket, cara nyok tiup, me udah kerja, ko unla langar orang langar, kino, kalau macam mana, cara mana kau orang ni, so gua nyuruh awak ngomong tu, jangan nyentuh kerja minta nanya, dengan orang ada, bawa urusnya.